Timu ya Mbarara City FC eriyo mu kutendekwa kwa hamuheru kweteekateekera season ensya y'empaka za Uganda Premier League aho barikwija kwiguraho n'aba champions ba season ehwire aba Sports Club Villa omuzano gw'amaano ogurabe harwo kubanza aha China Kivubo. Tuzakushamba umupira gwa Villa Mande kandi tuteekateekere bakoci bakozere cyo kumara na management yitwa cyo kumara kugira ngo tushamba umupira ogu kandi mutamyangu tuzagushamba tiyo na results twenda. Aba bakahendera season ehwire omwanya gw'ikumi bwa nyuma yo kurugo mu mpaka za FIFA Big League na timu ezindi ibirezero munek eyakwasiro gwa mukaga na kitare yakwasiro gwa kana ekitarakozere je bakuru aha timu eji niko kukora empinda hinduka omutimu kureta Livingstone Mbabazi orukugaruka aha timu ejo murundo gwe gwa kashatu nko mutendeki Mbabazi nazo mbigere bya waswa bossa owajenzere bwa nyuma ya season kwa Mathias Atkunda or manager wa timu ya Mbarara nagira ngo season eji bajeteekateekire kurungi turiyo mu league kuwasa kwanturwanire emyanya mirungi at the end of the season but kandi tuzakora icyo kubasika kurango icyo twachieving. Empaka za Uganda Premier League nezo kwiguraho nyencha karombo tongore no muzano gumwe ahagati ya timu ya KCCFC Erukrita na timu ya Uganda Revenue Authority aha Chair Gogo and Edwin Ram ahabwa TV West agache nchide agenda left okay right okay well done.